isu ye mwanya yolwa ikombe ya siasa maundu asu onde ne tukwitha twima kunikila kwa uliku na tukwithwa twivikia na kumanenia ainge nimeletwa maikoni we muthama akethwa ayungama kivila kiva twavika 2022 mako songe yesu noketha we songe wakane kuli yesu no songewa ni mheshimiwa akutavye we ta mheshimiwa muthama ethwa ayukitia kivila kiva alamu thitwe mwe kulia ikuli yesu umunde ni wamukwata usungio ni kilungu imwe kwa imwe na kwa umunde toka kuma musini wa Ilovi musini kwake mheshimiwa muthama indi kwa oyu twendeni wa ofisi wake ni Vagigiri kauntini ya Ilovi ndo musaisia ndukatito thibasa na kameme kaku ka Mutongo TV ngwatani wa mukamba ndo tukwea kana nithie twithia wa twimanya maundo undu maende na ukitika kona sionthe na twikwete mesani na ikumbi ya siasa no chukilungu kila kiala na sia maundo ma siasa onthe lembetani uto kamba kikwete ndongoi kauta sia ilembeta yitu nondu ukamba yitu ni musio na wena ndongoi bingi muno sia kwete cheni kulawe mwendo museisa nondu witha useisa ndongoi sia muthembata uyu sawa kithia kana ni sia vikiana kwitha si kuonia nzia na kukuonia maundu undu maendete na ve Mutongoi umwe ula ni wai president wa kele wa nthino ya Kenya una ni Mututia Daniel Toroitich Moi aise kana siasa mbaya maisha mbaya kana vetha na maundu mathuku ma kiuteti maisha makethwa meo matema sio ku museisa ketha wine kulio kwa mheshimiwa muthama tuma kwisila ile 395 ile 395 isuni namba yo tuma ni mukuvi na oingi na uvikie na kwitha wene na itu kwisila mitandao ni ya mikomo kanili ndio ni wa Facebook ni Mutongoi TV Twitter no tweet @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku na indi ndio wa YouTube yitu twatie ni Mutongoi TV official na indi website ni www.mutongoitv.co.ke kwa oyu mundu Faith MAKENZI ni kana tuyambo kufika vau indi ni kwenda kuikithia asaisa maitu kana ni tukwitha tuyoka imwe kwa imwe na kilungu kimwanya cha ikombe ya siasa nyeni to Erastus Kithuku wa zamona indi nienda kutunga kwa Faith MAKENZI ndeni wa studio twende na Mauvoo. Na indi ni muvea mwandiki witu na musomi wa Mauvoo Erastus Nzomo na indi ndukakose kana ndukethiwe nandi ya kutia kuona kana kwiloela kilungu cha ikumbi ya siasa kithwa kikukia imwe kwa imwe kuma musini wa Ilovi musie kwa ula wa seneta wambe wa Masaku Johnson Muthama na indi tuyende yani kana atongoi mama kanisa kibathukanio kuma kisioni cha mwingi ya uthuloni wa sua ni matoa isia cha thi cha mboya si mwanya musie kwa muyumbe wa mwingi West cha usunguna ngosia keleloni cha kuboya kilio kiuna nthi ya Kenya kwa bamwe mwandiki witu wa Mauvoo kuma kisioni cha mwingi Lina Musangi ni wabika mboya ni isu na bala kutubinguya kana ukutwendesia Vilingi wito nange wa isu Mauvoo itina wanze ya Kenya kwithwa na mboya sia vamwe kana National Prayer Breakfast muyumba wa kiliambungi kia mwingi uthuloni wa sua Charles Ngosia Nguna na kene unatoa isi mboya sia kuvoya nzi ya Kenya na kiliambungi kia mwingi uthuloni wa sua onena na kamemeka kama bisa ka Mutongoi Masaa Mauvoo itina wa mboya ile na atoa kwake musiwodini ya kiamo kiliambungi ni kie Nguna nune isi kana makaende sia mboya ika vindani kanzi ya Kenya ithi yetu evo lito ni maumu mengi Oje tunaye na National Prayer Breakfast ya nzi itu, tuboya nzi itu, tuboya nzi lengi duniani na kwa uyu ni ngwenda utungia makilanchi kwa muvea monopi kuma mwingi West nituela na prayer breakfast prayer nzio session na nitukwendea kwithila nayo nikenda andu maitu maende kwikari no kuma usatani wa kutumia ndawa nai usatani wa kutumia sindu nai na sana usatani no longi utonya kwithila kwa affect maundu maitu evindani kwina maumu ma kiafya maumu ma kileu maumu maundu monze na tuivoya ngai utwathima na maundu alangi sana mbuga na andu maitu withile no matonye kuiwa maumu azu kana kukua maumu azu kwa nzela ya ilite
Bishop Alexander Musyoki kuma International Evangelism Center na ulona mwa athembia lama na atwa isemboya ino na isekana ni manavo yenzi ya Kenya makanisa na kilio mbunge ki wa International Evangelism Church Kenya ni osa ibinda yi kutungia mheshimiwa waitu Mauvoo kwa kututhochia katika musi wake ithita kilaji ni tuiwie manyika ni mheshimiwa waitu kindu kitanethia wabo pau mbeni twaboya constituency itu twaboya Kenya itu twaboya makanisa maitu twaboya andu maitu ongeno na isekana mboya isekaende ya kila itina mithanza tu na nitwa kana tukethwa na mikutano tai kila mithanthatu. Asante. Kuma odini ya Kiomo mwingi uthuloni wa Sua kauntini ya Kitui ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Nye naku nitwisi wemi wa makuyu uweta wa tautwayewa bala bekiwu aingi maweta kana ukamba kuitwayewa wemi wa makuyu nundu wa onyibu wa kiwu indeyu be mundume umwe kwa isitwa Peter Munyao kuma kauntini ya Kitui na ula withitwe aitwaisya wemi kuma mwakani wa 2017 Munyao nukomanie na mwandiki witu wa Mauvoo Onesmus Chalo na yeniyo ngewa yake. Ona kwithia kaunti ya Kitui no imwe katika kaunti cia Ukamba na ila simwa wake wo na nicho kitumi kinene cha gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluko Angilo kukuna mongo vivya wa maka nikenda andu meke kutama mitinela itethea cia kukusia mbua yu andu enge kumava kaunti ya Kitui ni manyama mono ila meumantha kivu cha kutumia kila muthenya na yu no thuthio munene kuma kula kwi Peter Munyao na ula utwikanite kivu va musini wa Kitui na kwambisya wemi na wei wa makuyu always nesa makuyu meka nesa vala ve wingi wa kiwu silango na bukwete mwaka wa 2017 ni wana mbeye wa makuyu na tondu mweze ko Kitui kuikiwo kondo kwinge ninenzie ithima ni bana ithima itatu cia kiwo kila nenzie na kiwo chuni jone kuni abana mashini ka kuni abasilanga ni no abe makuyu na ugethia kiwundi kinge na kiwo kinge kwa pawa kwa ona mwazi ni muko na mayu ni bamai iwazie bo atindu inge mbinge wazuo ndhe ngurete nundu wa kwithania na kiwo kinge kwa ndona kwasia mundu witha wenwenda kuyo ukaba kwa Munyao bakube na Premier Resort no kwata kuyo ilo kwenda na size ilo no ukwenda Peter Munyao no thoasia makuyu ava musini wa Kitui na aloketha mondani wake wa kwea makuyu na vala wandikita mwika kautalama mutethea cia nthini wa biasala u wa kuthosia makuyu makuyani ni thia wana size di thia wana alama nene muno lakini ni thia wana makuyu kwambia 250 grams kuthea nondo yuba kwambata bu beta ukinge na kinge kinge munozu nondo ne size la yendeka muno nezi ya 250 grams koka kubika kwambia 50 grams kwambata kwa une thia wana size oizu tai bila ni thani yete muno ni ya langi ona kwithia Peter atwikanite kivuva musini kwake yune wambisye kuna biasala ingi ivo kuvanda matunda taiwa masungwa maembe ndolo na ondola ni wona nyomoseo kana vandu vekivu ve uthui wa mituki ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui nye neta Onesmus Chalo
Na indi ithie bama mutongo TV twikala tuyuthuthia okila ivinda nange wa cia alama itwai cia kibuthukanio na ila itonya utuma wiyendesya mikalileni yaku tuyendeani kana kusiawa kana kwikala na mamutha ma mwanya ti kuonania ndwithukumia na kukwata mukate waku wa kila muthenya aingi mandu aane maboya mbesa kana chako ya indeyu vena amwe musini wa masaku na ala methukumia na kwiyendesya kimikalile na nthini wali ripoti ye mwanya umundi libota witu wa kaunti ya Masaku Daniel Mongela nukomanie namo na atumbanisiange wa ela umenengete isitwa mena utonyi na ki ni kilungu chakeli change waisu. Ni masa makwacha kauntini ino ya Masaku nando ni malika mawiyane mo utau namo avoya mamaleloni ni malika mawiyane mo kwitia utethio kuma kwi mwenenthi wa kawaida ni wakwa kwa ndo asu ni mundu aile kosa atua ya maisha make nundu mundu amanya boya ndamana akwiyaka ndamana maisha make mauni atona mabangata ko pe undu we mwana kwa mundu akosa atua na kama kumana moko make nikenda maisha make mauni mende mema sio mema kwendesyo nambe wandu wizethia mundu de mwosa nai niguo aingi nimenda utethio lakini amwe mavojia utundu Kennedy siocha ukwelesya ni matwikithetie kuvoya ta mutuo wa kwimanthia chao ya vate kunoa. Mimi ningependa kusema hivi, jambo la kwanza tumejaribu kutoa walemavu wetu katika streets za Machakos. Na watu wengi vile tumerealize they are imported, wanatolewa kutoka counties kama wengine wanatolewa Nairobi. Tumepata wengine hata wazungumuzi lugha yetu hapa Machakos. Unapata ni kama watu wa kutoka nchi zingine ambao wamekuja alafu wanaanza kukuomba. Lakini wale hapa Machakos wale wetu tumejaribu kuwasaidia. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara tumewasaidia, wameanzisha biashara. Wale ambao wanataka kusaidiwa kuenda katika mashule tumewasaidia, tumewapeleka mashule. Wale wanataka kwenda kujifundisha kazi ya ufundi tumewasaidia, wameenda katika shule za ufundi. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba walemavu wale ambao ni wa hapa Machakos wale wanaomama pengine mmoja au wawili, lakini hawa wengine wamekuja tu kuletwa kutoka nje. Ingi kala kana mania usuna kayola wa naju andwa ni malikite mutekoni wa uvoyi na kuma mutekoni usu wa uvoya vevinya nundu mundu amina umanya kuvoya ndaeka kama voya kuma leluni kuvoya ni addictive na wazo ya kuvoya